Mwaka jojo ntano cia nthaka cionekanite kwithirwa tigitira nyuma ya kwija kwa CBC na nkuruki kwithirwa kugitezanirwa kwa 844 aria kwithirite gutina kirasi kia binana nandi ana baba bakethirwa bagita mwanka grade 9 onto bwa kwija kwa junior secondary. Dennis Mugendi na Makarika 2024. Kuma mweri jua 10 gwita mweri jua 12 ta June December Meru kuma thusi mwankanto nyiri nibetherwa bagitanithia ana bao batwiji bamwe na njira gintwire taruru tano rwa Kimeru na bangi rutano rwa Gisonku taruba baingi baijita rwa sibitari kana rwa gikanisa Igitene riu nirio ana baba ingi batwiji bethero bakurikia kithomo kiao kia primary na mono kungania mianke ya kugimaru na gutwika muthaka kana ntomurume umujuru. Hallelujah. Mumeru wethero wake kumatane atanawa atanawa no ntobo kuita nyeme mwere ka atanawa kenda akura mwana akinyete miaka atanawa mwaka ro kijire miaka 10 nibo nzuke yakari miaka 12 ido to atana mwana okinyete kenda kinya irasi bila tutaishi irasi ende atanawa batu to atanawa kwetu na miaka 14 lakini waiteke ya ita mwaka kinya mwaka 12 ba utanwa ende to atanawa mwana okiyete mwaka kithomo deto utana batu nzuke to libeta ndio libeta rata ene are ampere ne wa utana mwana atetana atadhiria for standard to ya mwanga to kinde mwanga ete secondary ro bwiro utanwa na arwa tore mwathani ora to kuona kama nto itakibadilika ende na bono nto tebo nto bote Kimeru kwa sababu mwana ata atano no nto bakwenda uthaka atano na itanzuke o kwiro atano ne ro kinyeretie nikenda atano itene urikuo na muchiari o ari bata na mwana amwira thoma wakinyeja kwerekerio kia standard wetete form 1 ngautana mwana atanawa ndio uria igita rigwita mantu nijetite jagisinsagia ni are naku igitene riri gutakwo jiro ntano inyingi ta uria kwithera gukari bone nyume ya mutaratara jwa kithomo ndiguru ni akinya gusensia are jumwe juretetwe na aritwa bakuthoma primary mwanka grade 6 nao bakaunuke na gwita iri gwitwa junior secondary Antone ana batwijiti okurikia grade 6 bakirikana batakura batanwa tigo riria bakarikia grade 9 takio kithomo kia junior secondary yara ta mwarimu ana ba grade 6 it is not yet na borobo bo encourage ni atre ana ba grade 6 tweterani mwanka bakinya grade 9 bakinya grade 9 au nio baketha bakitransit to senior secondary schools na au nio baketha bongo bakumenya ni ari kubomba side iri kubani weta so tafadhali acha tu transit wakifika grade 9 arieto mbeto Patrick Mutembe aka Sabsabu onde samani watani bonde ndene oguma tonyere mwangathu ngwanda kumenyithia atani bau bangi weta mutania ya kwethira etana mwana ongere 60 kwa tueka kore mutania ga ya kwethira etana mwana ongere 60 twe nde samani kama yokere yetaria na ntuke nayo embe kwethira emo yokere yetaria ngwanda kwera aciari atire weta muciari ya kullo etana mwana ongere 60 no ntwa tweterete thai twethomethi mwana ora genda amba witethia
bui untu bwitite na mbe na kwarirwa maturene na gugatwika kuri bo bagwitikiria na bao batanwa na bangi bakathingata mubango jo thirikari ndi no tukwena curriculum kana ero no kwiya kwa ithomo bibi kwa thai CBC ikwambiria itukwenda encourage aciari beto mwana no tukuria na baba ingi bakuthuka bakwira kunya thande primary ngata CBC ya kurasi ne keke ikuo inkwenda utanwa aciari tuitanenia na bende ba friend no baba ingi ndi barite abo bakambire kuwa batu karotano kamana achura imponenda kana ka miaka minini muno miaka 10 kakiwa karotano kabachiurete mukuciari ambira kabaka tanwe Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, Kaunti ya Meru.